Nteto shingi nyuma ya atongoria ma Kenya Kwanza kuonekana maita mamengi muno makira ngwataniro ya Azimio iriganirwe n'inkethi gatagati ka Rais na Raila Odinga. Riu Mike Makarina uria ni mugwati mbaru umunene wa Raila ni umiriti na kumacokeria ariuga uma matikwenda nkethi ende kiria makwenda ni thirikari kuthikiria muntu wa Ndeburu nuntu ni bungarama ya utoro etitie na ureti nkinyagia atongoria makaunti ya Meru matigane na siasa cia thirikari enene na kumakira kureta uthii na mbere maturani. Kevin Kimathi ena riboti ino. Ondindo aria mwanya ikoni nkethi cia ngwataniro ateteka mutongori wa murengo wa kisiasa juregani na thirikari Raila Amolo Odinga na rais wa Mugongo Daktari William Ruto sikire atongoria mwanya bamomba kimeneria riure kinyawe Mike Makarina mo siasa winkuma county ni ya Meru na riure muthia tiondene muno murengo uyu wa kisiasa yontere cia Raila kinyawe na ituritia bokiri kwariria ngwataniro muno ikundi ne kantu baria batuire ya mawathe nyabaka uwa uteandisheki kana na handshake na tuiromba kugea kwithira kwina handshake unikira ndomba ndi Makarina na iniku abokwa ikwithire kwina antu boko swa thirikari kenderi tango lakini maandamano thirikari yethire tethia kimera ketu nonto antu bariro barime koi barimite airio bigethira bitana thirikari na nitwikirite thirikari uriro fertilizer ni irayanire agwa ile fertilizer irayanirwe na ara Rift Valley ba fertilizer otheri bakero fertilizer bawe bare Meru ube bare Meru ko kuria 3500 ko wende utethetwe kwina county ira ci utethega iro tukua Meru ke maandamano ya Raila na tutethie Makarina kulukio kiribokonero arioru na ngwataniro bakiunjia thiri ikirambo mbikia kuwa ke baraba kuwa ko ibo pinga na ko ibate kwenda oni Raila uwere ibakwaraniria na Ruto woni nde mfuazi ora chiteketie na mwiteketie ambati omwakanya kira batu tore Meru twerere Raila kato mwirere batu anjendre tutewe sava anjendre tumirete kuona market mayani ate kuona market irio batu turenda basic intobira byo chumbura mwana insi nonto alema vare kwarukire noro nonto bampara batu kyo tokuwa kumage maandamano yale mavugenda tonda ugumage maandamano aso tutagumete onto munobo yangi tugumete onto bwa mirire na thina cietu ira tukulugera na bwa muthia Makarina tieta buruko lota thirikari ya Kenya Kwanza rungurwa Daktari William Ruto na atongoria ba county ya Meru kiri uguni bwa thirikari oiji kiri ya Meru kuringa na wina nebo siasa ne nthiru batu ndene Meru ke thirikari ya Kenya Kwanza Uhuru ke utalilanto bara Uhuru andikite kana gibaki andikite 60 thaingo utalilanto bara Ruto ato andikirite batekinye 15 kounderera atongoria betu iba umire kenda bomba kueleza thina na thina te lazima umeke amene ke unda te lazima umeke Kenya Kwanza koso thirikari nonto itu tukuthurite muntu randikite MP akandika MC akandika governor akandika senator andiki mu Meru na rira mu Meru akumia te Kenya Kwanza ekumia iwowe uthuri wo utomatumia ko woni sauti ekwa kethira nkarira kiantu na kenda ukuma Meru baba inge batamenya tugenda ukuma thirikari ne nyawo ukuma lakini ukuma thirikari ne 70% yeti yome na Meru county eringire 400,000 ke Kenya Kwanza 400,000 atongoria betu MP MCA barabato konvisire kura iraringwa na no mwaka batoire fainda kura yure eko kiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi.